Sobula, Bidalaxmi la, Bainau la, Banners la, Zakir, Larissa la, Bidya Sagar la, Ablis, Highland Soyabil la, Highland Soyabin ang ek high kaino, EWZ, ek high kaino. Adagi, Setan la, Lanchin la, Rosni la. Ngasi kopi jam hawe. Yongsang ni res la ken yongsang matam lo sik bo yongsang kha ka pan ba di hong na ma le hai nam da yongsang nan nei du ni wai du la Ahoy ngarang bauta equation of lines jing je line equation मैम इगरा different condition da says status ki copy do class haura kan daga tha e class thak na ba thami ne sawa okay. Good morning, Devinala, Devikala, the Beneristi. Susmala, Lemembila, Susmaga, Lemembi, the thing money. The tardy, how was she? A quay, I know rank over the normal form. I am the diabetes open and the diabetes of Tomsy. Circles when Norman is given Norman forms come I gang Norman form. Norman form. There you go. Normal form the I know have it so minus x axis y axis later. Then Sarasi can was a line is a letter, but line A B Z can on equation but to never. I don't know that the Tabak normal form the more than normal, normal 90 degree have though. More than normal by in Piramgan. She lay easy pyramid, more than 90 degree by normal by 30. I recall she lay easy pyramid. I do a sea lazy get half as a pyramid, about half as a p near pyramid, small p, and the sea lazy in a capital P. Yareko sigi point na aduga magi sigi lai normal haitare op yaro op je kam sangba small p sangi adu maji kanam te normal neba adu angle ju piram meba angle jina omega hagira omega haro si piram omega haita theta ju yare ko angle ja theta ja yareko si piram omega ha ju yare theta ja na pa mamaro adung ganda da adu kanda Joges la adukanda da nangi AB harba lines ki equation ja kamai tawni sinya AB harba lines ki equation ja kamai tawni sinya adu itari yenga je khoi sigi P harba point ja nang ni yongo P harba point ja kana ngani P harba point ja x di P harba point ja kana ngani ani ngarang harba do sikana ne ba small p cos theta small p sin theta. Yare ko season ko si point ja p ha point ja. Adu itardi nang sigi line sigi slope su khange sigi normal live line je. OP harba line ja sigi slope su khange slope se kya ne ba tan theta ne. Yare ko sira aina khangi je dor ba slope of line slope of normal lai tara khoi normal ko je normal op harba normal sigi slope se pira me ko you know my angle pithom amne angle je pithom me tan theta ar ne adu nang khangre ba line ni perpendicular je karam kan wo ya kan da slope ni gi purina fold -1 tar kan da hydra adu line je nang gi op harba line je ga ab ge je perpendicular hoina bne adu itardi ab harba line je gi slope se AB harba line ji slope se kana ta ne kanda -1 by 10 theta ta ne ba kari gino si line AB ga OP ga nang slope ani je puri no ne -1 by 10 theta ga 10 theta puri na ta ri ka thana ga ni 10 theta du -1 ta utro adu no bai ni perpendicular wo ge woi re haram abni na nang AB harba line ji slope se -1 by 10 theta wo ne -1 by 10 theta ita di -1 by 10 theta di sin theta by cos theta are ko
adudi minus cos theta by sin theta sigan dai ko aina puthui ba je aidi line ab gi equation ne baina puthok tu je aduna ni magi slope puthui je si line ab gi slope se phange my slope se kya dar ma ba minus sin theta minus cos theta by sin theta kamai dar khangi aina sai habdo kano perpendicular ina ba normal line ni perpendicular ina mi ba ni slope ki multiplication do minus 1 ta na habdo sim yare ko sim yare adoi tardi akoi adoi tardi na mo enough information lai re enough information habji kaino no the slope pyramid kari pyramid slope se kya pyramid ba minus cos theta by sin theta pyramid slope yare ko nangi line ab ji slope ado line ab ji slope amushu puthok pa yai kamaina nang any point number lokholo equation of line puthok pani any general point number lokholo ado white sira point p ai ba point ju khangamni si line ji da tari ba point ani nang khangamni p ai point ji ga cx kama y ji ga ado itardi y2 minus y1 akoi slope to magi slope ti y2 minus y1 ado itardi p sin theta sina y2 y2 sina y1 y2 y2 minus y1 by x2 minus x1 adi x minus p cos theta yare ko ado itardi si sadok piro si di minus x cos theta minus plus p cos square theta yare ko si di kya tar ba y sin theta minus p kya tar ba sin square theta cross multiplication dong na ado itardi si di kya tar ba okay ado di si di p si minus c sin square ni ko minus p sin square theta from the product tar di p sin square theta plus la ni aduga p cos square theta aduga si di kya tar ba y sin theta minus plus la ni x cos theta yare ko adu itardi si kya tar ba si di p ka malau yare p ka malau tar di sin square theta plus cos square theta equals to y sin theta plus x cos theta yare ko si di 1 sakre sin square theta plus cos square theta di 1 sakre nang lema uje p equals to som na thamo x cos theta nang phangori je plus y sin theta equals to p sira luare si phangore this is the equation of the line current equation of the line current form the normal form the leba hybrid the exam dang tu is si ne auji exercise ma'am ho to re ko adu da junang adum khangani si kamai dor si nang ge do exam dang tu is si ne kamai hangane ai kan exam da no the line ab harba line du gi equation puthu no da hang tu je adu kari piram ga ai kan mangon da normal loiba origin dagi yare ko mangon da normal loiba lai do mangon normal no sing po origin de sing po lai do normal do adu du ga sang ba je 3 sangi yare ko se se bu je 3 sangi adu ko mana same by angle du na theta du na angle du na 40 degree ne na piram ya adu itadi ab gi equation puthu ai tari nang kamai puthu si sin ni x har ni cos se 45 har ko 40 is dekho na khang dam ni 45 har 45 degree na ro yare ko adu itadi cos 45 to si palaga x cos 45 plus y sin 45 equals to p की value दिया था p जे कराने बाद distance of the origin from the distance of the normal नहीं तारे the length of the normal नहीं तारे अजी से आसान मुझे 3 अदो इतादी cos 45 थी 1 by root 2 ताबनी अदो ने x by root 2 अदगी plus sin 45 थी 1 by root 2 ताबनी y by root 2 equals to 3 स्माइल नंग equation तो पुछो कने ज्ञान ताबरो सिबो ज्ञान ताई तादेन ताहिना रोने ज्ञान ताई तादेन ताहिना रो aduna ko to is game dante equation of line irak pane in various version me am di irak pane yare ko ado version me am di karam kan sin na kana kan they have different condition yare ko they have different condition gamai different condition lai gai kan da si ahoi to gi me am do ni kari to gi ba summarize ha be to ji ko ahoi to gi me am do kari to gi ga da ahan ba da koi point slope form ha do point slope form dana akoi kamai to ko point am ga slope ngam piram duni point slope form dana adu den kamai to du ba point slope form dadi point duna x naught y naught
यारे को point slope नंग फादा यादे हाबदो सिस्टम दे फाजलो naturally दि लाक्सगदो पोनी नंग naturally लाक्सबदो ngamjata di kasu gaidre ado pha ngamdradi ado pharo y minus y naught equals to slope to m ni ado x minus x no na abdo sina point slope form ni ado ma'am to gre 2 point form gana 2 point form a different version neba means different condition the nang karam ba equation pala kane sineba 2 point form ai the point ni piram mane so de na abdo y minus y1 by x minus x1 aduga y2 minus y1 by x2 minus x1 abdo si equation ma'am nang pha da ya de ko hore nang ka hot pam te yaroi hoji pha do slope intercept form slope intercept form slope intercept form na nang kadong na kanda slope am piramani intercept am piramani adu da ani ni lagi do x intercept p ba ma y intercept p ba ma y intercept na y equals to mx plus c c is na intercept ni ko y intercept m na slope ni adu na ni slope intercept ko piramba adu ga y equals to m ha x minus d ha gibdo yare go m na slope ni adu ga si x minus d manung yawer be d ja kana ne ba nangi equation kano x intercept ne x ta kyam ka I du ne yar ko asle gera slope intercept form le gera da gi mathang na intercept form do gi do intercept form na koi ge do gi ba intercept khatang piramba ai x ta kyam ka I y da kyam ka I khatang piram ne ba ado x ta kakpa du na x ki makha da I ni a ke ado plus y da kakpa du na y ki makha I ni adu ga equals to 1 hai gi do adu ga last but not the least how do gi ba normal form ma ba phajaba normal form jo yam important form ni ko normal form do je line du da normal loi ba यार को लाइन दु के दरबा नॉर्मल होइबा 90 डिग्री होइबा लई इम्पिरम नि लई दुगे सांग पिरम नि दुगा एंगल जु पिरम नि थेता अदुंगा दा तंगी इक्वेशन को माइ ने का x cos ओमेगा वगैरह यार को सी थेता अर्जा ओमेगा हो जोइना पा बनी प्लस y sin omega equals to the length of the normal के सांग बस मोल पी तो समाइ पिरम बा सी ओजन द फादो दुगा का होलसे फारा कान फारे यारो सारे आरडी यारो 파간 파래 한다. 파너 파간 파래로 그냥 쓰다 래 파너 뭐 यार फारे जोगेस फारे या ते फारे को 왜 파너를 뭐 파봉 일로 해내로 파래 로이 파너를 거 오케이 로이 파너를
loi phana re adudi exercise hot power ji ko 10.2 yare ko 10.2 je exercise 1 din 8 pukti find the equation of line satisfy the condition ha bani ko adu the line ki equation du putho ha bani adu di yenga ji ahan question 1 da question 1 da write the equation of the x and the y axis ha x samsung y axis ki equation you have ne sina one the x axis y axis la yare ko sina x axis ne sina y axis ne x axis की equation दी कना होएगा नहीं x axis की equation दी x माल point winning बालों इस पे है ये x axis की equation आई तारी करम बा point में हमने same equation हुई तो ना सिगी सिले ले बा point में हमने ने सिले ले बा point में हम जो y value लो 0 तादु रहे हमने अदुना y equals to 0 जना मागी x axis की equation या यंदा प्रोसे बो equation of the x axis equation जे y equals to 0 होएगा नहीं अब करी की नो y the 0 tie have never x value nang happening ba pu y the 0 tie have never adu tari nang line dos minus we ne x value happening ba pu y the 0 ta ne have ne ya dai ko aduna han be question nas le ra adu y axis ki equation the x equals to 0 ta ta ne id y the happening ba pu x the 0 ta ne ya ko sidi rai lai po ne adu question 2 jina ka dora ba question 2 is write the equation of the point passing through to say point slope form ne se ko point ke slope ka piram me point slope form de ina us da do kamai to ki ba point slope form de kamai to ki ina us da gi do x minus x naught sorry y minus y naught है नहीं y minus y naught है नहीं y minus y naught है नहीं y minus y naught की वैल्यू दी क्या था नहीं है जमाना फाउरी पॉइंट तो नहीं 3 equals to m times m the 1 by 2 times x minus x naught x minus x naught to minus 4 minus पुगा ना plus लाइट हो सा कसलू देखो नंगी कंडीशन में तुम्हें नसी point slope form ने तो ना point slope form की formula पालने अरे मथंग दे find the line passing through the point 0 0 and the slope m सिर्फ point slope form ने question number 3 0 अदु इतारी सिजु y minus y naught is 0 पावनी 0 अदु का m times of x minus x naught is 0 सिदि क्या तार बा y minus 0 the y equals to mx स्माइलर यारे को अदु ना नंग सिदि खंगलाव रो origin पावबा लइंगे जे origin पावबा लाइन जे y equals to mx की form द दम लयनी slope to ni m ओय slope to नंग 5 ओय 2 ओय ना पांबा अदि मथंग क्वेश्चन नंबर 4 सिदि वी लाइव नि को क्वेश्चन 4 सिदि passing through the corridor point of power and the incline with the axis at the angle of 75 angle na 75 incline to ba aduga point na si phau bai ba asi jo point slope form ne adu angle je piramam ne angle je 75 piramam mina 1075 ha ne 1075 to magi slope boy ne ba aduna point slope form ne si jo yare ko adu itari jeng ji magi equation je y minus y naught is 2 root 3 equals to slope ti kya ta ba y minus y naught point slope form di y minus y naught how do I give do m times of x minus x naught I give do adu itari si ke dor ba y minus slope ti ina ujab do angle piram mina slope to angle 10 adu word adu x minus x naught ti kya ta ba x naught ti 2 यारे को सी होटोक तारे 1075 से नंग होटोक तारे 1075 से नंग खंग दे अदुबु अखोय अखंग बदि छादोक पय 1075 से 45 डिग्री प्लस क्या नो 35 ला 30 30 डिग्री अदु 10a plus b की फॉर्मूला पालनी से 10a plus b की फॉर्मूला 10a plus b की फॉर्मूला दिखाई जायबा 10a plus 10b 1 minus 10a 10b है तो अदु इतार असी नंग पांतार दी 1045 plus 1030 अदुगा सी 1 minus 1045 1030 सिtina साउ सरो को साम लाइ बंकस दे होला रोय 1045 दी 1 minus 1030 दी क्या ताबा 1 by root 3 दार मनी 1030 दी 1 by root 3 by 1 minus 1 by root 3 so that is plus अनंग सी होतो नि
photo value tarni adu hapsal loire y minus 2 root 3 equals to 10 75 to see photo tarni ko ai kana ta dun hangde minus root 3 da ta salo se yar ko aduga x minus 2 sumaina dum tarni khidang thune di wole ko dui tar wi lai pot boi vein ko question 5 na jina question 5 na tonga lai question 5 jai hoto ke ko question 5 na line adum line karam line noi kan intersecting x axis yong ko adum line do ne intersecting x axis do ka e ba kaida at the 3 units to the left of the origin ji origin the gi left the 3 units alwa ba I minus 3 have ne minus 3 the ka e have ne yan tai ko with the slope of minus 2 slope na minus 2 ne man have do to the left of the origin the gi left ta 3 chalwa ba ni 3 chala adu slope na m na kya ta ba m na minus 2 ta re si equation si line si equation puto si thirai la si x na minus 3 y da 0 ta adu ne si point je si point slope form ne yare ko point slope form da dinang ka do ne si question ba kya no cha question 5 point slope form da di y minus y naught y minus y naught y minus y naught is 0 ni minus 0 hai do ne se y minus y naught y 0 to yare ko equals to m times of m the minus 2 times of x minus x naught y equals to minus 2 x minus x plus 3 where is it try like question number 6 intersecting the y axis sama ne hoji kidu so hotok se do ita question number 6 hotok se noina kitang ngau de male question number 6 nega ba intersecting the x y axis handang na y axis da kalak pa yar ko intersecting the y axis to kaya ba kai da kaya ba the y axis at the distance of 2 unit above the origin aje so 2 unit 2 da kaya ba above the origin adu ita in making an angle of 30 degree with the positive x axis ka do ba 30 degree se me ba x axis 30 degree adu tar smart x lo and cos la ra adu ga x axis 30 degree this theta equals to 30 degree happen adu slope hangani nang sidi slope di kya tar ni m gi value kya tar ni slope to 10 30 tar ni yare ko 10 30 ki value di kya ta 1 by root 3 ta dro 10 30 ki value 1 by root 3 ta re yare ko slope hange nang adu gi sigi point ju phangam ni sigi point di kya wa ni x da 0 ni y da 2 ga khala am 0 kama to adu sigi point slope form ne to m piram ma adagi point mana phaw do piram ma adu minus y minus 2 means y minus y naught equals to m times of means 1 by root 3 times of x minus x naught 0 so my to whole one ilai like question number 6 question number 7 is in a 2 point form ka you know ka mana passing through the points I just point ni phaw y ni the question number 7 is 2 point form then ka ba y2 minus y1 from la phal ya de x2 minus x1 equals to y minus y1 by x minus x1 have do adu itardi nang sira sisna x1 y1 ni sina x2 y2 ni ade y2 di ka darba minus 4 minus 1 adagi x2 minus x1 di 2 minus minus 1 ko ai x1 di minus 1 ni equals to y minus y1 di 1 adagi x minus x1 di minus 1 yare ko si di minus 5 by 3 equals to y minus 1 by x plus 1 yare ko adu si je kan cross multiplication doraga minus 5x minus 5 equals to 3y minus 3 adu itar si di kya darba 5 minus 5y just hom thagaraga plus 5y minus 5x is hom thagaraga plus 5x aduga plus 3y si hom thagaraga equals to minus 2 minus 2 so simplify na san to ko idai line tra live rule bro
Anda hina ro lai bro lu bro tai na in the por hole bro noi khangau da na anda hina ro Juga slide dia ro lai kok ti khara ngau ya han ba na na kok ti khara ngau ni na kok ti khara ngau tho gulim sa sala ngau na ba tei di from la me am de apply lo sal lo re phat ba ho ja bang khang thani da Jogesh na iba soi bani yalen lai de hai ba or mai lai hai ba ngani mai do atai di khara dam lo yara Niresh na dak kal lu khalai ba kamai tai na khang re da Niresh Highland Galan and by Warim Libby Kanotoricanda, Amo, Aina Moitusantoricanda, Santoricanda, Mabanize Kanoto Poo Mama Pana Poo Naira Aina like that kind of Poo Poo de Kakazuki Halu Poo Naira Lam Helakanda. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯩ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯩꯁꯤꯅ ꯐꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯆꯩꯁꯦ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯆꯩꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯆꯩꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯆꯩꯁꯤꯕꯨ ꯆꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯡ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯆꯩ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯨꯡ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯊꯔꯝꯃꯦꯕ ꯆꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯗꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯊꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯆꯩꯗꯣ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ 하이디 마바니 저희도 사투이라 세달라가 사나이라 저희도 숨 빅타름바 하이다라 너무 싸우고 저희도 농티게 가가 좀 빅타름바 아도 라스트 빅만기잖아도 망그라 하이다라 저희 마바니 감배장제도 본감에 고선 배야 너무 얘기하지 perpendicular distance from the origin is 5 unit 알고 and the angle met in Norman form talk to you and the angle met by the perpendicular with the positive x-axis is 30 अब नंग line की equation तो पुथो बस line A B हर बार line की equation तो पुथो माना है यार को line की equation पुथो line जैसे x-axis नंगी x-axis y-axis लाने origin लाने अदुदा मान है perpendicular distance from the origin दे क्या लाप के दो 5 लाप पे सही लाइन दे है p की वैल्यू 5 ताग्राम नहीं यार को लो इन नंग ना क्वेश्चन तो फसल बात है इधर लाइव मंगाता नहीं angle met by the perpendicular सी perpendicular है तादी कहीं ना दो normal दो with the positive x-axis 30 सी 30 ने angle 30 पे रम हमने अदुई तादी इक्वेशन तो बुथवा है बने सी थीटा की वैल्यू नहीं लाइरे कहीं ना साइड दो x cos थीटा है दी cos थीटा तो दी cos 30 plus y sin थीटा sin 30 equals to p है बने equals to 5 x cos 30 की वैल्यू दी क्या था 1 by root 2 sorry root 3 by 2 अदुना सी into root 3 by 2 plus y sin 30 की वैल्यू दी 2 equals to 5 अदु सिनंग होतोगा सी होतोगा के दौर बसा
सी होतोगा कनो तारमने सिदे root 3x plus 2y equals to 10 root 3x plus 2y equals to 10 चलो asi होतो पुदीरा लायना ngang wi ina sibu lu bro lu deko kaslu deko se angka ji thab khot pa darka laite ko ai ngasi ke numaram ge angka da hoi noina position ga lowning adi noi gi council gi industry bi se gi yam thab yam phajam thab je dum ozana yam pamina answer do अदो अखोई एग्जाम की दमकता अदुगुंबा एग्जाम की दमकता लाइक पागदब नते आइगे वखलदा नंग हाइनबा पागदमने नंग इफेक्टिव ओइना पाना नंग फास्ट ओइना पागदमने हाइदे मी मैम नंग का अनि होट काना नंग तरा होट पंगम न होनागदमने यारबा मी मैम न सिगी क्वेश्चन से खंगद्रा कांदा नंग दिगदरबा आइडिया अमनि का पुथोक पंगम मी ओइगदमने यारे को मी मैम पुंग अमंग को होट ngam kanda pung am da question sam hot ngam kanda nangna pung am da question chani chahum hot pangam boy ga dumne yare ko adon tha khol lei ba jidi sidi angang sai wari ne tha bi ozana tha ga dumne ozana ta kan tha ga dumne lai kum ba phonga kan tha ga dumne ins ai hojik lai am ju phong ge tori ko csr net ki net exam ge aduda like to ina hona bada ai hojik like to 85% lo chala only 25% lo khatang ai adu like to phong do ni paisa later na phong tri like phong bai je paisa yam sange aduna ai phong da lei like se number hu yaram ne do ai kem tau do bi lei adu like em phong mo matam da di ai explain do phajana tawraga khudna I da ya de ba because like to me atai na so me am pa hu du ne ba satra me am pa su ne do explanation phajada di pam du ne ba यार को एक्सप्लेनेशन फजदार दी पाम दुने अब 75% आबने आई एम सॉरी 25% यता ngai रे पाम दुने अब अतो नोइ दि छात्र ने अब नोइ दि छात्र दि दरगार लेते अब छात्र गिदि नंग खंग कोक दा खंग गा नंग होल लोरे आइन हाबदो मीम न पुंगम दा क्वेश्चन चाम होत कान नंग न पुंगम दा क्वेश्चन चनी होत पुंगम बा छात्र होय गा दुमने अदु मी दो होय गा दुमने you don't care for other nang atopai darkar leite nang phajaba bai darkar leite phajaba na amadi lei ko solution phajaba ibam leiba star khui ga nalaga iraga phajaba do I don't like it I do pam de aina pam je karam khangi satra pam ge hai kan da mi me am no amukta hotchiba mawong do holak padu gum satra do pam me khui ga na nei raga na na kano tawraga mi me am no aina hotchiba mawong do dum holak padu na na thar kholaga English wahi khara thesal laga iraga adu phajaba sing de adu answer but that is not a nice answer nice solution nice de kai noi kan da mes ta khoi nice solution adu ne mes slow ba satra am ga mes ngau ba satra am ga mes ngau ba mi am ga to ba literature mi am ga yam khenar ka ne ba to ba kana no ga yam khenar ka ne ba adum khana ju khana gan bani ko mot phun ba yadab ne akhoi yam khenai ba akhoi na phajaba ai ta moi na phajaba ai na wahi wata na phajaba ha ka ne ba akhoi de du phajaba ka udi अखोई फजबजे तोंगानु फजबमने अखोई फजबजे अखोई से आइंगोंददी अबजिकी कइनोम पिरा कांदा मी मैम जस्ट नाने यसी फजई गा हाइदुने आइंगोंदे आसु फजई ना हाइगने बाइदे यारबा अखोई फजबजना खेनै बा अखोई फजबजे करम फजबनो आइ कांदा मयाम तौद्रिबा मोंगदा चुमना चो लालजु याइको मति खरदा मोजु फजनो मयाम तौद्रिबा मोंगदा डिफरेंट ओइबा यूनिक ओइबा यारे को ओजाना अमोना लाइकिद्रि मोंगदा अनौब मोंगमदा डिफरेंट अप्रोच तकी होलम तार आंसर दो लांजनो गसु वाइदे मतियम खतंग बु होलम गांदा चुमना मतियम दि डिफरेंट अप्रोच दे होलम सात्र दो अदु सात्र दुने अदु सात्र दो खंगलो अदु सात्र नैर दु नहय माने अफावो रिव्यू अफावो वर्क तुइसे अदु बु ब्यूटीफुल सॉल्यूशन ब्यूटीफुल ओइबा पोट कवे aduna tabi mi na tawraga pakdau do ba khui ga nan iraga mi na tawrama poto pakdau do salaga mi na hairama poto amona hairaga phajaba sing badudi akhoi di phajaba gau di match ta de arba aduna ni noi toin thena kani match loba match am pamjaba mi yunga atopa mi yunga laimina ba yaroi ko adum khana bane ai di view do loi khenar kane aba arba view loi khenar kane akhoi da dia de aduni khudam oi na ga noi tak su tak lak turamne wari phajabam lai ado hayeng tala kan hauji hairam bazu ya abjane do ato adu sangane aduna loi view jo loi khenar kane ba koi ga mi ga de anu phajaba define torok paje khenar re ba koi de aduni
कायदा लाखि जाइनो इदो फजबगा यौरजिबो आंसर की अदुना नोई पुंग मी न पुंग अमदा क्वेश्चन चाम होत कांदा नंग क्वेश्चन चनी होत पंगम न वना गदुमनी अदुना थुबा हाइतारे रामानुजन गुम्बो होइगदुमनी क्वेश्चन हेगु बगान आंसर होइना हाइबदो मरकी होतबिदा अदुमा होतबने नते मकोक लोई केनो तौग्रबने लोई समग्रबने मांगोंदा ट्रिक लैब नते रामानुजन द ट्रिक लैब नते रामानुजन नंग एनी नंबर अमा हायोबा आई वीडियो में सेमने को 1729 ना वीडियो में सेमने को रामानुजन नंबर ना रामानुजन टैक्सी कैब टैक्सी नंबर ना अदु टैक्सी दो दल जम दल वे का वारी जुली गिबलो अदु माना दल वे जेसी नंबर जाम इंटरेस्टिंग वे नंबर ने आई एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज हिज बेस्ट फ्रेंड आई रामानुजन्स बेस्ट फ्रेंड आई नंबर खुदिमा कनो तो वे अदु माने जीनियस होइदनी सोर पितक पिथरम नते खुदक थोलक नतेबा माना नंबर खुदिमा खलुमदो मा नंबर दु मे माना हार्ड वर्क केम तौगे जे नंबर दु मे मा लोइ नैना लोइग्रेबा अदुना कनारोम नंबर तौला हाय कान मा तौलाउना दुगी मरम दा हायमिने एनी नंबर ज्ञान तारबाई ना जा अदुना सोर सी शक्ति जे लेरो सोना पिरक नते माना माना तुम दम सादबि होटप मयाम दुना मंगोंद एक्सपीरियंस दुना पिक थलगा मंगोंद आइडिया मयाम दुना पिक थलका दक दक हाय गमिने ज्ञान तार कोइन हाय जे हता कनो तौब नते अदु नोइ जो दुने मेस की ट्रिक ऑफिशियल ओइब नतबा तोप ट्रिक नंग सिजनबा कानदे कइनो हाय कान नंग अदु ट्रिक तो एक्शन न कान ऑफिशियल नतबा ट्रिक तो एक्शन न कान ओजा मन ताकले गाना अदु ट्रिक सिन न कान को नंग क्वेश्चन दु लैरंग प मतम द लानेबा नंगी ट्रिक तो दु पानबा यारे को अदुना क्वेश्चन जदी ममुता लोइ खंगना होना दुमनि नेचुरल होइना आइना हाबदो नंग कैलकुलस है इंटीग्रेशन है आइतादी यू हैव टू बी नेचुरल आइदो नेचुरल होइन सक दुमनि अदो थू द वाइज दि कइदो नंगी इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क हाउ मच वर्क यू पुट यारे को नंग कयम कनो होना गे दो डिपेंड तो नंग कयम थुगे जे रामानुजन थुरी जे ते क्वेश्चन ए उबगा मिनो होन गम ना क्वेश्चन दो आंसर होइना हाइ जे कइ कमाइना हाइनो आइ कांदा माना याम थुगे जे कइनो आइ कान हाना मयाम होत खरे मा अदुना लोइ लाइरक पने लोइ थुरक पने अदुनी थुबा जे थुबना तेम तेंते अदु क्वेश्चन नंबर 9 तौदी द vertices of the triangle PQR है triangle जा से P ना है 2, 1 Q ना है ना -2, 3 अदुगा R है ना 4, 5 है को अदुगुम्बा vertices से पिरमे द find the equation of the median सी क्वेश्चन जाम फजर median क्वेश्चन निको इलाइ बाजु है क्वेश्चन find the median अदुगुम्बा find the equation of the median equation putoba of the vertex through the vertex R found singba median hai tar di vertex to ga opposite angle dugi adugi vertex to gi opposite angle dugi midpoint ga ani do samna balai dubu kai ga gi ba median ga yemne aduna si PA gauro PA har balai ja sigi equation putwa sorry RA hai balai sigi equation putwa bne adu median har me nang si ko si je putopanga me sigi keno je A की कोऑर्डिनेट पुथोकप ngame मानो सी 1:1 दा कखरदुनी median हाइतार मिड पॉइंट हाइतार सब माना काय हाबनी 1:1 दा यारे को अदु इतार दिका दरबसा सिगी इक्वेशन पुथोक यारे सिगी कोऑर्डिनेट पुथोक यारे ने क्लास 10 की सेक्शन फॉर्मूला दो आइना गा जु ताखरे को सुमाइना पॉइंट नि जे 2, 1 सिजना के दरबा -2, 3 याबनी यारे को सिना P सिना Q अदु सिजे बुका इबा लई मिड पॉइंट का इबा लई A जी पुथोकतुनी A जे अखोइना से 1:1 द कक ले मैं 1:1 अदु इदा कमाई पुथोकिबा -2 सिनो क्लास 10 दॉग मनी को हंजन तंग मोय सुगुम हंजन ताक पदे होय तले +2/2 कमा यार कॉपी A की कोऑर्डिनेट नि 3 + 1/2 यार को अदु इदा क्या दारबा -2 + 2 0 0 कमा 3 + 1 दी 2 4/2 दी 2 यारे को असलेरा असो इतार ना उस लोरे अंकल लोरे कमाई लोरे अंकल लोरे क्या कांदा कमाई लोरे क्या कांदा नंग पॉइंट अनि फंगमने तू नंग पुथोक तुजे RA हाइबा लाइन की इक्वेशन ने नंग पुथोक तुजे median इक्वेशन ऑफ median के दरबा RA हाइबा median की इक्वेशन ने नंग पुथोक अदु दी median जी सिगी लाइन AB AR हाइबा लाइन की इक्वेशन ने नंग पुथोक तुजे RA अदु पॉइंट नि दो पिरामिड पॉइंट नि फावबा तो
to 4,5 2,0 adu itari 2 point form of the line 2 point form du irane yare ko 2 point form irane sisina 2 point form dai do sisi kai ga samana ba x1 y1 ga samana x1 y1 sina x2 y2 yare ko adu itari nang equation do y2 minus y1 by x2 minus x1 aina phawa gibdo y minus y1 by x minus x1. See what by returnible, my dear students. Ado itari city 2 minus 5 like 0 minus 4 equals to y minus 5 y minus y minus 5 x minus 4. So I guess it cross with the whole way. See a hot number. Some like one cause I want your I want your list honour. Other than minus 3 by minus 4 equals to y minus 5 by x minus 4. Sinang holaktar d cross multiplication dong tar d minus 3x plus 12 equals to minus 4y plus 20. Other tar d city katar about 3x minus 4y equals to minus 8. Sidar. So I want to. Sige makas mai sam daro ko. Yare ko adu minus masum lakpana my dear students. My dear fellow mathematicians. Question number 10. Find the equation of the line passing through the. Find the equation of the line. Line dugi equation bo passing through ma point the power 3, 5 and the perpendicular to the line. Now the line am label. Line je ba. To the line has line through the points line 2, 5 have a line duga point duga minus 3, 6 have a point duga need to power lazy perpendicular to the rise perpendicular to the line through the points 2, 5 minus 3 adu ita the sigi line is the perpendicular way by perpendicular is my 90 degree way yare ko sigi line gi equation put hoy nang put to line gi equation kana no ab har ba line gi equation put hoy ni ma je ab har ba line gi equation put hoy yare ko ab har ba line gi equation put hoy adu da ab har je point nam di phawe ba mana phawi point gi no a je thai jela je to find the equation of the line passing through I je 3, 5 by point ma pass away yare ko aduga Maji Canada perpendicular roy ba Canada perpendicular roy gai ganda karambalai 2, 5 amasung minus 3, 6 anijubu joint or belai zia sera perpendicular roy ba gyan dare ko adu asi condition ni piram jine asi condition ji nang line a b gi equation bu thuai bane yare ko a b gi equation bu thuai adu itari nang sira kai sina paya ga kanda sigi lai a b ja point amadi phawre 3, 5 adu nang na si line a b gi slope Puthong am tar badu itadi irai lai point slope form pa laga dum ngamme point amadi piram mi mana phawwa ab lai jigi 3, 5 adu ka magi sigi line jagi slope puthong am tar ba nang irai lai na puthong amme na magi equation yare ko adu si nai pq thola ge ko pq adu pq gi slope nang puthong amne ba slope of pq gi slope di puthong amme kai gina ga da na ai na ai gare khoi slope puthong am da point ni piram adi y2 minus y1 by x2 minus x1 na slope p ne abdo adu itadi pq gi slope se ma point ni phau bu ulam ni 6 minus 5 by kya dar ba minus 3 minus 2 adu itadi kya dar ba 1 oh minus 3 or mal I'm sorry for this minus 3 or mal 1 by minus 5 1 by minus 5 dar 1 by minus 5 dar mana pyramid condition je nangi ab haiba lai ja pq the perpendicular way have na tro aduna slope of ab do ira line puthok yare slope of ab do kana tar ni yo perpendicular way na tar di lai ni do perpendicular na tar mabani ge slope puri noi fold kya tane ha gi -1 tane ha gi ne aduna pq ge ab ge perpendicular ne do pq ge slope se -1 by 5 tagram ne do itadi ab ge slope se kya thani nang 5 tare ya ne ba sa adu di 5 tare ya ne ba kari gi no 5 tar thu ja na the slope ni je puri rong ne minus 1 by -5 ga 5 ga puri ta -1 tar we draw aduna ni aina ab gi slope puthong am je hausi di phange nang slope ab gi line gi slope phange magi mana phaw point na ma ju phange adu itadi point slope pa ni equation of line AB haiba line gi equation je kana ta na kana point slope form di
y minus y naught mana phawribdo 5 yare ko aduga equals to m times of 5 times of x minus x naught x minus of minus 3 x naught adu sidi kya tar ba y minus 5 sidi lai ho ja re hey my dear students 5 5x plus 15 adu itardi 5x say y equals to kanu ha ja 5 says y equals to 5x plus 20 slower haigera hiroido anta hainaro side hole me aljibo ainda po hole haini ko sawa adoi dari yeng ji question 11 jing ji ko question 11 ji jo hauji kido ko manai da question 11 ji homework to ro ne ko de homework hauji kido manai question 12 question 12 fi da thokse question 12 nai je find the equation of the line adugum line to equation to put over that cuts mana kaeba cuts off kaeba kadorba equal intercept on the coordinate axis haba nangi axis ani do axis either the x axis ka y axis ka ni ko ani mak tu ni axis size na singular form plural form the axis ha do ba axis ara ko ex axis aduna ni mana sira coordinate axis axis ani do ko ma sab mana na kaeba to equal intercept by intercept ina kakhi ba do adu dari nang sumai sama nang ka se sira a waitar di somju a wer ne sama ka yan dare ko line no sama nang ka red line jini adu ka do ba in the pass through the point numbers of power ba 2,3 have a point of power ba ma yan ko adu na ma power is point of power 2,3 come on my boy 2,3 2,3 have points power. Adu that man has a door na find the equation of this line. Sige line jigi equation put ho avna. Okay. Adu ita nang sinna tare. Sige point jidi nang khange sige point jika na awar ne ba. X na a sat pa y na 0 sat pa. Sige point jidi ka na awar ne sige point na x na 0 sat pa y na a sat pa. Yare ko adu a gi value je kana anu putho ga yare adu itardi okay adu di sigi point hum je collinear ne nang uba makta da khange si point hum je collinear sine a kawro sine b kawro sine c kawro adu itardi slope of a b ge slope of kana ga slope of b c ga mana ga ne yare ko a b ge slope ti kya tarni a b ge slope ti nang khange 3 minus a by 2 minus 0 yare ko aduga b c ge slope ti kya tarba 0 minus 3 sorry 0 minus 3 by a minus 2 yare ko adu itar si cross multiplication to utar 3 minus a into a minus 2 yare ko equals to cd 2 dare makha gi je 2 dare so minus 3 minus 2 ga minus 6 adu itar si ga kya tar ba 3a minus 6 adu ga minus a square plus 2a equals to minus 6 okay Roger okay minus a square just something dardi plus a square da right asile je 3a ga 2a ga di 5a ni 5a do somthing do ni do dardi minus 5a yare ko aduga sigi minus 6 something do ni aduga songi 6 ga di plus 12 equals to 0 yare ko adu dardi daru ani trying to kya ta yar sa 5 ta hang do 12 cd ani taruk trying toy ani ahum taruk 12 cd ahum ani 6 2 6 2 5 ta de
Cái nói anchor is where are quite a lot. 3 minus a 3 minus a by 2 minus 0. Aduga 0 minus 3 by a minus 2. Okay, Roger. 3 minus a minus 2. Aduitar d 2 minus 6. Aduitar d 3a minus 6 minus a square plus twice a. See, kana factors kana upang ginoy bo. Fraction do intara zero. Okay. Pipe AC khắc oi đâu natro sa pipe AC khắc oi đâu natro yo jo oi đâu natro sa tu yap kise jo oi rồi zero oi rồi 3a minus 2a 3a minus 2a 3a oh sume hai samde 3a minus 2a wo roi kai noi ka si gi minus a ga minus 2 ga di plus 2a ne oh minus 6 ne hai I equal to malore so me joge snai minus 6 ne 0 da gadam ne si minus 6 ne to minus 6 ne to the minus 6 kak to ni idc plus 6 ne khalo re adu itadi si 0 sakra ni 0 sakra si thamaro adu shrai di nang a kam lo yare a kam lo tar di a minus 5 equals to 0 adu itadi a ki value is 0 or a ki value is kya tar ba a ki value is kya tar ba cd 5 the a ki value is 0 natra 5 ani jim nong da mata re yare ko adu itadi nang ani mak to hola ju yare ani mak to hot pa dia de a ki value 0 je neglect or ni adu ga a ki value 5 se lo or ni a ki value is 5 ta re ko a ki value 5 lo ni so my therefore a equals to 5 a ki value 5 ta re a ki value 5 ta mi nang equation no smai thor ga re a ki value 5 ta mi na si a ki mo ta kya ta ba 5 a की वैल्यू द 5 थम जा रहे 0, 5 5, 0 यारे को अदु इतादि सिगी लाइन जिगी इक्वेशन पुथवाय बन ट्रो माना पुथवाय जा सिगी लाइन जिगी इक्वेशन पुथवाय बन इ लाइन पुथो यारे अदु इतादि पॉइंट अहुमु पिरमे पॉइंट अनि खतंग दि इना बोय रे को 2 पॉइंट फॉर्म पालागा पॉइंट अहुमु पिरममनि पॉइंट अनि खतंग दि इना बोय बनि अदु इतादि ना दुम सुमाइना x by 5 I intercept form the irasaba 2 point form the irasua intercept form the irasua intercept form the irasadi my a below 5 by say 5 intercept semi avani y axis as 5 intercept semi avani so x in vadam do x intercept ni 5 thame y by 5 equals to 1 ado nang serial way yare kon ka je ado nang sadong ga ga na si je adum sumaina x plus y equals to 5 ha ja na pam tham ngan daw re ko sa a की वैल्यू 0 लो तार दी कनो 0 द लोई तासन गनी लाइन सेमरो एदु किनि कोइ नेग्लेक्ट तो इजे a की वैल्यू 5 लो गदबा यारे को चारे ओके स्मिथ केनो खतंगा क्वेश्चन लोशन दुनी कोइ लोशन दुनी कर काल जे दुदी क्वेश्चन म ज्ञान खोय की दो क्वेश्चन नंबर question number 12 hoi mala khone hot ki do 13 je ji hoji ki du maina du manare noi na san ho saro question number 13 je homework to ro hai reng je question ani homework pi gram ni ko question number 13 je homework question number 13 je homework the question number 14 jeng je question di 20 bu yom de male the question khar kal wa question number 14 question number 14 is find the equation of the line adugum line du gi equation do puthoba
through the point mana point on power 0,2 power making an angle with the positive x axis. X axis for y axis we also. Mention x axis narrow. Yareko, see line black lines in a queen canary. I look at the Ramaza point no power but 0,2. Yareko, she is seen it well on 0,2 power maze. Yareko, I look at making an angle of 2 pi by 3, 2 pi by 3 angle same ever. Tetagi beluze 2 pi by 3. Yareko, do with the positive x axis. I do it already find the equation of the find the equation. A hand question and you mang image. Sigi lines equation are put away. Si line equation ira lai kari pyramid ngonda point number pyramid mana phau point number pyramid angle ju pyramid ito itari m gi value butho yari m gi value ji kya tar ba 10 2 pi by 3 10 2 pi by 3 gi value to minus root 3 da bani ko noi hosaro ko yan trigonometry ni phan ta kre 10 2 pi by 3 gi value minus root 3 da bani m gi value phange adagi point number pyramid aduna point slope form pa laga si line ji equation butho yari ira lai ko Sigi equation di lai ko ahan ba part se and also find the equation of the line parallel to it. Sigi line jaga parallel oi badu gumba line do khana usine. Sigi line jaga parallel oi ba line di sira nang na smai ta khalno. Smai khana re ko adu go man ai je kador ba find the equation of the line parallel to it. Sira parallel oi ba line do khana crossing the y-axis to kakkane aba crossing y-axis at the distance of 2 unit below the origin aba origin na select origin ge makha da 2 unit haidi ma minus 2 da ka e origin ge makha da lakpani minus 2 la ni na adu x da 0 y da minus 2 yare ko sigi lines gi equation ju put hoib na sigi lines equation ju lai re si line je parallel wi nei haigram na tro adu ida di magi slope su kya da ni minus root 3 da ni ye yare ko parallel wi line ni slope ma nei ab do si ju point slope form pa la ni point ma pyramid slope am pyramid point slope form mathak ju point slope form ya lai draw singam gudang moidan dai na ro question number 14 ji lai re question ani ni amana hani line je amana si line je point je slope su loi pyramid point slope form pa na dai na ro yeng je adu maina sum lakpana question number 15 ka la ji question number 16 ho chi ko question number 16 dai na ro ngamni ko ngamni question number 16 the length L in centimeter length is centimeter pyramid of a copper rod is a linear function I be to get ba adugumba linear function di akoi x value yaw ba adugumba x function I tar di f of x equals to x square ga na lebido ado si x square is a function kan wona te ko linear na go si di degree 2 ni quadratic function do ni linear I better di kan woni sini degree 1 wa ge dum sini adugumba function nam ne ba kadar ba length L je of a copper rod copper ganomgi waya rod amgi maje linear function ni of a celsius degree magi lengka magi temperature ga lainari mari ja kani mari da lainai ai kanda linear function da lainai ba mobile number je yare ko if the length equals to aduna nang sidai lai si question si jo sina length na sai x axis am do sina L length ne na ro amna degree celsius tani aduna sina c ne lo ro x axis y axis lam do sina lengga degree celsius lo bo wani adumana length jina 124.942 oi ba matam da degree celsius 20 oi ha ba adu ta degree celsius y 20 oi ro adu length jina swai da 124.942 sidare ba adu mabani do sira kaknai ha bane point kakna ba mam piram wani da 20 kama 124.942 si kakna ba mam piram wani da x ki value y ki value yare ko adu samana na mazu piram to L na si oi ba matam da degree celsius na si oi ha ba adu ta ni mathak khara chakhalani ko mai ja mathak khara chakhalani sorry say 20 oi do ni 124 ish 24 points do silaigara adu mana je mathangi points na L na 125 oi ba duga si points ni ko do si points ni mathang 125 oi ba duga swai the word mani mathang jina c gi value na kya oi ba to c gi value na 110 have 110 so na
यारे को सी की पॉइंट से फाउ चले 110 कमा 125.134 यारे को सी की पॉइंट नि जे फाउ line की equation पुथुआई बस माने माने express L in terms of C है L जे in terms of C द पुथुआई बने अदुई तारि सिगी equation पुथोके हाय तारि नंग point नि power में नंग equation पुथो यारे अदो सिरदी x की महत्व न L न सिनग्रामनी y की महत्व न C axis न सिनग्रामनी अदुई तारि नंग point नि power equation की line की equation दो कनाय के बा y2 minus y1 by x2 minus x1 हाय रे दुगा equals to y minus y1 by x minus x1 हाय गेम नेबा अदो सिगी x का y का जे नंग कई न सिला ने बसा x का y का जे नंग सि कई न सिला ने बसा x का y का जे नंग सिना x सिना उसी y ने को y जिना सी सिना l न सिला ने यारे को अदो आइदि axis द चेंज तौर पे वा खतंग नि दा सिना y2 y रो सिना y1 y रो सॉरी x2 x1 x2 y2 x2 y रो y2 y रो सिना x1 y रो y1 y अदो इतार से तो the 124 point क्या नो 124.942 minus 125.134 by x2 minus x1 the 110 minus 20 equals to c minus 125.134 by l minus 20 सुमाइना अदुगा सी फोटोनी माइनस ऑक्टोनी से अदुगा नंग लास्ट नंग न फंगदु आंसर जे कमाय फंग कने आय कान द सुमाइना माना जे एक्सप्रेस l in terms of c is l equals to से 172 आइरा 0.5 वगैरह कनोम तारा नि सिरा अदुगा c न तारा कने कइनो स्नु साइज कइनो माय डियर असोबा यारे को ज्ञान को असमायन नहीं सी कैसु लुब नते एग्जाम दसु कैसु हंगदो क्वेश्चन नते सी जस्ट कैनो दने अदो क्वेश्चन अमतंग होलम जे दुको लोइसलजे अनि दंग होलजु यारा होमा अमतंग पिरम गया समाने क्वेश्चन 17 जु तमाय होट चरने क्वेश्चन 17 गाला ने सेक्शन 17 दी एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन ने बा अदो असिदी कैसु इंपोर्टेंट होई नाइना खंदे क्वेश्चन 18 जे होत जे क्वेश्चन 18 जे के दरबा क्वेश्चन 18 आई जे P is a point A B. It is the midpoint of the line segment between the axes. Between the axis ani to gi is a line segment between the axes. So why x kano snu side tar kai doroge line segment amne between the axis ani to gi marak label line segment adu smile ita amne mar kak pa du disi kalam jarni kya ka ba point is the midpoint si khara kaksara mani ko adu dikhang dre aduga man haije si point p is the midpoint of the line segment between the axes si line ji ab har ko si line ab har line ji midpoint ne si p haije e kama be ari ko uira bo kai gi uiri banana so that the equation of the line si line ji equation je si tai ulwai bane si equation ji line je अदो इतादी येंग जिको कमाई होट के सिदा पिरामिड कंडीशन जे सिके तंगने ओके अदो दिया कमाई होट के any idea okay सी पॉइंट जाई खंगदे बी हाइबो पॉइंट खंगदे अदो अखोनी खंगबम दिलाई बी हाइ जा x ता खरदि ससर मनेबा तो अदो y दा दि 0 चलले जे नंग कन्फर्म तार मे अदो x कमा y लबो याइ सी a हाइबो पॉइंट नंग सुमाइ लबो याइ y दा दि am दा x दा दि am दा चलरोइ दम x दा 0 अदो y दा दि सम वैल्यू y न लो जा यारे को अदो इतादी स्लोप से मानदुनी स्लोप से मानरनी को अदुगा ओके अदु दौरजे स्लोप मानरनी को अदुना AP हरबा तो अखोय हानै खोतुनी दा AP हरबा लाइन स्लोप का स्लोप ऑफ करी वी नो BP करी वी नो सोबा AB की स्लोप आई ता दी y2 y1 है अदु b y by a 0 अरे को PB की स्लोप थी 0 minus b by x minus a यारे को अदु दिस दी
b minus y by a equals to minus b by x minus a. As cross multiplication to the b minus y into x minus a equals to minus ab. The bx minus ab, okay, minus xy plus ay equals to ab. C equals to minus ab ne, minus ab. C minus ab ka minus ab kakthana yara. D bx minus, sorry, plus ay later. See minus xy just something is that there, so see plus xy. See to me ko, so me around beyond there. D nang si yen thoro, kanan yen thoro, xy yen thoro. Dividing both sides by xy. Xy yen thoro. D nang kya tar basa. See, oops. Midpoint hand, bro. She goes over there. Pelo era what? She goes over there. Midpoint hand bani ko id e have a point jaga b have a point jaga gi, sorry, a have a point jaga b have a point jaga gi midpoint hand bani aba sina a ara ko sigi p a b je adu itadi midpoint akoi theorem palaga midpoint formula palaga ratio je 1:1 da kak thuramni aduna a have a point je kya warni 0 plus x by 2 warani ara ko b have a point na kana warni 0 plus y by 2 warani ara ko sigan tai ko a plus a equals to x by 2, b equals to y by 2 darne. Atra a ga b ga value phanga. Do itari nangi x ki value phanga ni x equals to twice a, y equals to twice b phanga ni. Adu itari nangi equation ja amone yak thokpa matam nang tak tu je sig a haiba point ja kya tarame ba a haiba point ja kana wara ma kya kan 0 comma y ki value do twice b. Ara ko see y ki mota twice b na sinjare ko twice b ado see x ki mota nang kana sinjare ba x ki mota twice a na sinjare twice a are ko sine na twice a sinjare ko sine twice b adu itadi equation do hiralai putho yare aina yam sangno holami je equation of ab nang line ab to equation do slope form da yare so a gi value da 0 comma twice a haije ma intercept twice b same ai ne adu gi b gi value da twice a comma 0 haije ma b da kam intercept kam same twice b same ai ne adu itadi intercept form de raktar di x by x da di kam same do na y do x da di twice b same gram tra plus are ko y by twice a equals to 1. Alright, so multiplying both sides by 2, both sides 2 na kaktar di 2 na multiply to tar di makhagi 2 je kakrani. Sige makhagi 2 jo kakrani, and go right to 2 na purina ne. Start it. Ha, x by a. Kain na tor mi jo si a wo ge dum ni ne. Si a wo ge dum ni si b wo ge dum ne. Susman gyan da dravo. Taiko. See, I am my later. Other question number. Can I sing the question number 19 Jim take a whole get 20s the new homework which are wrong. Question number 19 what goes up. Question number 19 man I say 20s homework new question homework to Toro. Question number 19 the point R divide the line segment between the axes. How do you summon HD?
how's the manare how's the midpoint haramidana sigi question the dorba 1 is to 2 the kai haramba to 1 is to 2 the kai hamba na sign a b wedana seasonal can oramba se ice kamaki oramba that goes my thing to ne the sign 1 is to 1 the midpoint in 1 is to 1 have those in 1 is to 2 the hike to ba yare ko aduna sipala kana nang section pantare section formula pan kanda sina iske adu ya question number 20 je homework or no question number 19 join homework or no kagino ka mana re ba si question jiga adu mana no holo question number 20 join holo ge using the concept of the equation of line gi concept sina ga prove that the 3 points gi points je collinear way solution ba ado si is the kasu 20 homework sida 20 is the line na kano to yare 20 is the collinear way ulwabnina sina point A ni sina point B ni sina point C ni slope man hello slope of AB ki slope ka putho ni adagi BC ki slope su putho slope of BC adu manaram tar di line ani do railway kano collinear way na ko ngan taw gib do yar ko what is yar ko sama 20 rai poni ko sama 20 is the whole on ko ai di AB ki slope putho BC ki slope putho soi manaram do ni na uju khodak putho su yar na khodak putho tar di kya tar basa -2 -2 -0 to AB ki slope ti -y2 -y1 by -2 -3 sidi kya tar ba -2 by -5 ID 2 by 5 tar ase yare ko the BC ki slope se putho se 2 -2 yare ko aduga 8 -2 sidi kya tar ba sidi 4 by sidi kya tar ba 10 4 by 10 2 to 4 to 5 10 to 2 by 5 times slope ani je mana rai to aduna kano war na date ha basar date da kano ai khangdre asok bana ablis na do oh determinant ga ro adu di kone wani akoi class 12 ta talk se determinant 0 tar di collinear way have condition ga lairi ya ko aduna ko nei wa to je sira sigi idea jan sino ga do question home do homework to ro okay see you in the next video.